Lani mina ngihlezi ngiphathele into right, into grand. Khona la location umlazi. Sike saphuma sathi tshele sawubona indawo entsha eshisayo edlubheni khona la emlazi uZALO Lifestyle. Stay tuned nibone kahle ukuthi baniphatheleni khona la eTVD Studios. Ithini into yakho? Welcome to another episode Ithin'Intoyakho khona la ku-TVD Studios. Ningamangani namhlanje we are all out and about khona la elokishini lasemlazi. I'm your girl Coco ND. Namhlanje sila eMlazi uZALO Lifestyle. Sihle nobani nobhuti Sikhumbuzo Cele, umuntu ovule ithuba elihle kakhulu as an entrepreneur eyakhona la eMlazi. So sikabanzi ukuthi kwenzakalani le ndawo sizwe ngaye siqu sakhe impela. Njengoba ngitshilo nginiphathele ubhuti Sikhumbuzo Cele ozonichazela kabanzi ngale ndawo yakhe i-lifestyle, uZALO Lifestyle. Sikhumbuzo, kumnandi ukuba nawe unjani butwa? Ngiyaphila njani? Siyabonga ukuba la. Fanele ngisho lokho ukuthi indawo yakho yinhle. Angibonge kakhulu ukuthi ukwazile usamukela singene. Ayibonga nikwazi ukufika kweZALO Lifestyle. Manje but ungawazi ukusichazela kabanzi ngendawo yakho, like the inspiration behind it, ukuthi uze ibe khona ukuthi yini inspired ukuthi uyenze indawo. Okokuqala nje sabheka la kwi-area la ku-M&R area kuyakajo ukuthi ayikho indawo ewushisa nyama. So sathi khona cousin brother wami uphilani makhaya. So umusi wakhe lo waqhamuka ukuthi asike siqhamuke nebhizinisi ngoba la eSouth Africa imali yomholo incane kakhulu, siyasebenza kahle kahle. So sesaqala ukuthi asike kube khona into encanyana esizoyenza nje sothi mesibuye emsebenzini sizikhiphe busy ngayo. Angaqhamuka nomqondo ukuthi asike mhlambe sizame ushisa nyama. Hayi saqala ke mhlambe into esiqale December last year ma ideas ngoba kahle kahle noyethu uzirenovate umuzi wakhe. So me renovate umuzi kwave kwaba over. Sathi khona something ezoqhamuka la ngaphandle komuzi. Saqala ke sathi usishisa nyama abantu basithanda. Bafika bayibona indawo bese bathi abantu ngeke phela ngeke kuze kushisa nyama lo njengezinye indawo. Athi bazofika bazifikele nezinto zabo bese bazishayele kudliwa inyama. Bafika ngempela abantu basixaka sabona nathi kusukela ngoFebruary sesibona ukuthi abantu sebesixabiwe. So into ke edala ukuthi sifule yona le lifestyle le, izindawo zokujabula la eMlazi zincane ezingaphakathi. Angazi noma ngangumeshina amagama kwezinye izindawo njengabantu esibukela kubona oMax Lifestyle. Sithi nathi mhlawumbe sikawusondeza uMax wethu uzekala ephakathi elokishini endaweni yakwa M&R. So wonke umuntu ukuthi u-M&R wonke umuntu wasemlazi osuka le kude ongakwazi ukufinyelela kaMax ngoba phela amazinga ezindawo awafani. So thina sithi ke asenze uMax wethu omncane njengoba nami igama lami uSikhumbuzo Max Cele. So uMax wethu omncane lo sizamile. Oh, that's nice. It's like akaze niyenza ke when you were doing ama renovation, like akaze kunina kube nakho ukuthena ukuthi anibanga nama doubts sense into kanjena ayijwayelekile lokushina, nibanga nama doubts khamba kanjani ukuthi ilethe such a lifestyle lokushina. Kuyimanje ama doubts akhona ngoba siyazi ukuthi izinto ibhizinisi akuvele liqubuke bese lihambe phezulu. Okwamanje ke if kwenzeka ingaphumeleli still senawo umuzi. So it was one of those risks and when as ama entrepreneur ukuthi you are willing to take. Yebo kwamanje sisayi vele ibhizinisi iphila ngama-risk. Senze njengoba wazi ke indaba zama-unemployment rate emalokishini, like mina ngingathini as uZALO Lifestyle, have you done the difference elokishini ekutheni ukuthi employment rate nithanda ukuthi nidlalile indima kuyona kunomehluko obonayo? Yebo sisi okwamanje ngoba khona i-staff sethu mhlambe so 6 okwamanje abantu esithathile omakhelwane
so zama ukuthi abantu abakhona la eduze ukuthi sibaqashe nathi izinga maselikhuphukile ngoba okwamanje sisenza inyama kuphela ngoba okwamanje sikwi-process ye-license le katshwala. So mekulunga yona-ke showcase izophakama indawo abantu abaningi bazoza bazophuza, so bese kuvuleka amathuba omsebenzi amaningi. And mhlambe kuzo zonke iy'nsuku like from your Monday to Sunday yiluphi usuku othi mhlambe you specialize into ethize on that day, mhlambe abantu bazi ukuthi bazofika on that day enazi ukuthi une-vibe? Kusukela ngoLwesihlanu yangoMgqibelo kodwa nje zonke iy'nsuku siyavula ngoba thina sidayisa inyama futhi inyama yethu ayisaziphayile ngayo. So hayi ukuthi umuntu fanakangene ngemali ithi ukuthi abantu bayafika bezothenga inyama. Ayafika ama-walk-ins mekuphakathi nesithungu nje from Monday to Friday akujwayele ukuthi kugcwale. Abantu bafika bazozithengela inyama baphinde bazihambele. Kodwa uma kwama-weekend siyake si-charge abantu mhlambe la phezulu njenge-VIP area yethu ukuthi ukuze sikwazi ukulimitha abantu siyaye si-charge u-50 rand per person. So kujwayele ukufika ama-group abantu bezokwenza ama-activities ahlukene like ama-baby shower, ama-birthday celebration nawo nama-graduation ayenziwa noma-21st. Njenganamhlanje nje siko-stay i-graduation party kanye ne-21st. Izinto esidila nazo nje kakhulu ngama-weekend akwazi ukuthi kube khona i-weekend e-free. Ama-baby shower ngiyona anzima kakhulu, ngiyona esijwayele ukwahosta nama-birthday ayiwona amaningi nje, mhlawumbe sinama-baby shower awu-10 alandelanayo. So nenye into esingesikwazi vele ukuyibalekela like this low shedding issues and water shortage ebakhona, like anibe nama-challenges when it comes to load shedding. Yiziphi mhlawumbe ezinye izinto eseniyifakile ekutheni ukuthi kunisize as a business? Siqale nje la kula amanzi kayasihlupha kakhulu la njalo mhlawumbe ngo-12 ayahamba. So njengoba nathi sisenesikhashana siqalile la kodwa sesibonile ukuthi into ekufanele esiyi-prioritize uJoJo tank ekumele siwufake sikwi-process manje kanye ne-generator ngoba sikakubi nawo kahle kahle seno-3 months nje esiwuqalile sisebenza ngawo. So izinto zokuqala nje ukuthi silungise kuwona uJoJo tank kanye ne-generator bese-ke abantu bajabule ngokusigada. Mhlawumbe ungakwazi ukutshela ababukeli lapha out there ukuthi yiluphi usuku ine-event thizeni ekhona beze ngobuningi babo just like behlezi bazi ukuthi okay usuku thize? Khona i-weekend enkulu lesiyakuyona ezoqala ngoLwesithathu. Sine-event engomhla ka-29 khona i-birthday celebration ka-DJ Canvas owafika nathi wacela ukuthi ucela ukuzohosta i-birthday party yakhe khona la ekhaya. Wakhetha uZALO Lifestyle ukuthi azo-celebrate i-birthday yakhe. Akuyona le nyanga njengoba ku-April? Njengoba ku-April nje mhla 29 ngoba kuyi-Saturday. So sobe sine-event enkulu kule weekend enkulu. Ikhona singena kanjani ngoba ilokhuzane i-event yakhe uthe ungena egate-ini u-30 rand. Uphula box u-50 rand ngoba asikakubi nabo utshwala la ne-license asikakubi nayo, so ungenwa ngo-50 rand uphula box. Bese khona abantu-ke bethu asebebhukhile i-birthday party phezulu, so ngeke baze baphazamiseke-ke bona. So zama sokwenza ama-arrangement ukuthi bangena ngakuphi bona bese laba abeze kwi-event bangene kwi-gate elincane, so bona bangaboni ukuthi mhlawumbe ake sisabanaka i-booking yabo isa-still on. So njengoba umuntu mhlawumbe ofuna ukubona kahle ukuthi kwenzakalani kuZALO Lifestyle, khona ama-page mhlawumbe abantu bazi ukuthi bekuwona and uma befuna nabo ukubhukha indawo benza kanjani lokho? Okwamanje sisene-Facebook page uZALO Lifestyle kodwa ekuhambeni kwesikhathi-ke siwafaka bona wonke ama-social media. Kodwa kwamanje nje i-page elisarana uFacebook uZALO Lifestyle. Khona uzofica khona inamba yami lapho usikhumbuzo uma kusuelicele ku-Facebook uzothola inamba yami iya-WhatsApp iyafoneleka uma ufuna ukwenza ama-bookings uyakuthinta ku-inbox noma ku-WhatsApp sixoxe ukuthi udinga ilokhuzane ibhukhike kanjani.
Okay, no, sabonga kakhulu. I hope wonke umuntu uzwe lapha ekhaya nizokwazi ukubhukha sonke ama-details ukuthi kwenzakalani la kuZALO Lifestyle. Sekumnandi ukuba nani, Khumbuzo Vele, signing out. Kumnandi ukuphuma and about e-studio sibone abantu ukuthi benza njani khona la elokishini.